may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya di imbaga ni Ana itay? Nagsinungbat kayo kanumat kininanang dita paraangan tayo Sandra bakit? Kasanumat ngamin pilulakay. Amin nga aramida kat kamali iti imatang ni nanang mo. Anya din baga nakin kaya? Ay nawaw, di mon saludsuden no anya. Sigurado ak na ilibak tumutla ang tiinam. Anya nga rodan ti plano mita. Ang mga no dumakkel pa ti issue tinagbatan nyo. Nasaysaya at no agsublita yun iti ayan ni tatang. Ijay laangan ti pagnaadan tayo. Nauma ka din dito'y bakit? No kanayon anapudo ti dara ti inam kan kapsat mo kanyak. Awan amangan no inaldaw mo't nga agsusubang kami. Kasarita mo rin ni tatang, nanya ti makunana. Saan mo't nga umanay ti urnong ta may gatang ti daga? Wan, mapanak to iti ayan ni tatang inton madamdama. Itugot ko dagiti ubing. Ay nawaw, pumanaw nga ro damanong pilaw, nanang? Isumay ti kuna na itay. Kat, pag nagdanda ka nungay. Iti sigod iti ayan ti katugangan na. Ay nawaw, apay, naupay manan ni bakit na iti binagbagaam. Ha? Jakman amaw iti dayja a babae. Nalaka ang maupupay. Imbaga klaang matasaya atin na ti mangigilgil iti murangda. Ay oo na yun, day talaang matgayam. Ha? Mas daawak mat iti dayja a babae Nagadula kidi nga amuna. Ang may mayat matlang ano pumanaw da? Saan nga isupay apasali-sali dito'y balay? Iso na laang tamaya dayo mo ni manong mo apilaw. Ay kat kasaritam to ni manong pilaw, nanang. Ibagam, takanayunan nanto ti pumasyar dito'y balay. Nagsubliya kay matlaang dito'y balay Sandra anak ko. Kapilitan tatang. Narigat matlaang ti makikabalay iti katugangan. Isupay kit di ati pangrugyan ti saan apagkikinnaawatan. Kaano kay ti trabaho ni Pelo? Ituloy na lata ti agtrabaho Tasyak, kayat kumatiag na ditoy, ta makapagtrabaho Adda kayo ang mga sikaso kadagiti apuyo. Ano kasta? Ada ba ti planong trabaho? Adda tatang, agabang nga kumamot iti pwesto iti palengke. Ano agaplay ka ngay? Nakapagtulpos kami iti kolehiyo anak ko. Ipadas ko lang ti agnegosyo tatang, tapno kabukbukudak ti oras ko. Nang runa pa'y kat adadagiti anak mi kinipilo. Ada akmit ang mga sikaso ka nagiti apo ko. Mayat matlaang ti agnegosyo tatang. No ado ti suki, dakkel ti ganan siya. Sabagay mit kati Kumusta ngay anak mo? Nakasalitam ti gayem mo. Un tatang, ipasublat da kano ti pwesto da iji palengke. Ay kit na saya, ano kasta? Adda ti paglakwam. Iso na lang tadabayadak kadakwada. Adda ba't siguro ti urnong yukin pilo. Adamat kit ti tatang, jakla sigurado no umanugot ni Pilo nga usarin mi day chay. Ay nawaw, kasalitam nila kay mo Paramit laeng iti pagsayatan nyo reta. Un tatang, Ipalawag mo kinukuana. Iti kastakit awan to ti agbalin apalikot. Kantap no amuna apagpuunam takwal tayo. Nanang, naimbag na daw yun. Nagtugaw ka Pilaw. Naimbag man ta napanunot mo ti umay pumasya. Ay, di off ko na lang. Dagiti apukok ngay. Nabati da. Ni bakat mo ngay. Daytan sa laang matagil ilad ije balay ti dadakkel na ter aramiden na. Ada ni Sandra di palengke nanang. Ay nawaw, anya ter aramiden na ije palingkay. Ada ti pwesto na ija nanang. Pwesto ko nam? Amo na yatag negosyo.
Ninanang mo't. At no college graduate mo't dayjay. College graduate, ngam saan mo't a business ti inadal na. Ninanang mo't. San adagas no kaya't nang ipatas tagnegosyo. Ay kita apilaw, ang mga nuday tanto ti pakaibusan ti urnong yaw. Narigat ti malugay kunak tumag. Natang nyo di tagagayam. Nalakalaang dagitoy, gumatang kayon. Sandra? Oh, si kamot gayam day taana. Ay, nawaw. Anya ter aramidam ditoy? Kas makita mo't, aglaklako ak itinatang. Ah, nakitangdan ka? Saan? Pwes tumi ti bambantayak. Kastaya. Wen, gumatang ka man kit din no adda magustuhan tay supay man mat. Ay kwa, pasensya ka na. Nakagatangak ngaminan iti sabali a pwesto. Ay, sayang mat. Sige, inton maminsan tulatan ah. Nanang, adda maritis ko kada kayo. Ay nawaw, kasangsangpot mo lang. Kawan, napatag nga ron ti ibagak kada kayo. Adamot gaya man pwesto da manong pilo ije palengke. Amok daytan, na ibaga ni manong mupilo kanya. Pudno nga rod a pwesto da dayjay nanang. Amangan mat no tinangdanan dalaang dayjay a Sandra. Pues tuda kanumat. Oh, ammo ayan ni Sandra ti agnegosyo. Kasta mo lang timbagakin ni manong mo itay. Kasanon nga'y numalugi da nanang. Ay, naku nampayan ako. Mabalin mo ngamin nga agaplay iti sabali at trabaho da ya Sandra. No apay aday taag negosyo pay laang tinapanunot na. Mas daawak Saan analaka ti agnegosyoan niya? Awan ka di ta aramidam lakay. Abay ka di ba kahit? Mapan ka man iti ayan da tata Cesar. Abay jay. Mapan mo man alaan ti bunga tinating amula na. Natang. Wen, kinasaritak namin iti kalman. Tulungak ka no amang ilako iti apit na. Ayaw na. Mayat tayo bakit? Makatulong ka kadag iti kalugaran tayo. Wen fresh pa'y tinatang na. Mano asa ako tinatang ti alag? Uray dwalaang. Aramatim ti tricycle tapno di ka marigatan. Wen bakit? Idiritso ka di pwesto? Wen, sumarunong akto inton madamdama. Pakanagpay ngamin dagiti ubing. Ilaklako ka di pa'y ni tatahwan ti dagada, tatang. Gakamo Manunga nga iti panangilako na. Mayat apagsaadan iti balay, tanalawa mo't. At saka di unong yo. Kaasi ti apo, adamot ba si tatang? Talo atawin layang ang nagnegosyo ka. Ita plano yun ti gumatang iti ka. Sweldo nila kay ko ti daduma, tatang. Naimbag ko na anta na panunot mo tag negosyo. Isupay. Wen nga rod, tatang. Uray kinat katawaan dak idi, adamot ti pakakitaan na ita. Di agpatakdel kayo matin iti balayo. Wen, tatang. Apo, mabalin nyo matag na iti balayaging kakayat yukit. Tatang, may mayat matlaang no adda kabukbukudan mi abalay, tapno awan maibaga dagiti kakabsat ko. Nakasarita ko ni Tata Juan, lakay. Ila ako nakaditidagana? Wen, iso ti gatangan ta. Nalawa tayo dyan, bakit? Nasaya at kiti tapno nalawat ti paraangan, at dapay pagmulaan no kwa. Amang ano nangi naman? Ay nawaw, sakto lang ti presyo nga imbaga ni Tata Juan. Di gatangan tangarodan, bakit? Wen, lakay, ag-withdraw ak iti bayad na inton bigat. May busamot ang turnong ta. Saan matkit di? At dapay sobra na masukatan tumanan Sa bagay, tinapatag kita, kat makagatang ta itidaga pagsaatan ti balay ta. Naalam lakay. Agpatpatakdar mat gaya man damanong pilo iti balay da nanang. Ay nawaw, ichay, Ijay mat ayan ti daga ni Tata Juan. nukasta. Ginatang dati daga ni Juan di takabangibang a barangay. Nalabit akasta nanang. Saan damat sigurong agpatakdar iti balay da ijay no saan da aginatang.
Nalawa day jay Wan nga ron, nanang. Mayat apag saadan iti balay. Manungat ati binayadan da. Day tatijak amo, nanang. Na, kasla nagpardas man. Kaano lang ang nagnegosyo da kita. Ita, agpatakder dan iti balay da. Wan nga ron. Nasurok lang atalo atawon ti pwesto day jay palingkay. Itex kuntuman ni Manong Mupilaw. Wan man, nanang. Salud-sud man mabalin mat nga agpatakderak iti balay ko ijay, nanang. Ay nawaw. Anya tararamidon yun ito pagtrab-trabahuak nanang. Ginatang yumot gayam ti daga ni Juan di takabangibang a barangay. Wan, ape ka de. Jay nalawa ti ginatang yaw. Wan na. Amangan kunak numabalin nga agpatakder ni ading mo ana iti balay na. Nalawa mo't day jay. Salud-sudag pa ni Sandra. Noon niya timakunana nanang. Ay nawaw, apay masapula sa ludsudang pailaang ti asawam. San mo't ang mabalinghag desisyon na kasyaklang. Kahit kwarta kami mo't nga gasawa ti naigatang iti dayjaraga. Panunutan pilaw, kabsat mo ni ana. Awan sa baling agtinulong no saan ada kayo nga kabsat. Urayin tayo noon niya ti ibaga ni Sandra nanang. Amo met asaan tayo adagati na kaipatakderan ti kalapaw tayaw. No papanawon na kami ni Uncle Yaw, awanan papanan mi iti kabsat mau. Kas na ko nakitayin. Kasaritak pa iti asawak nanang. Agbain kayo kumamad iti asawak. Imanugot ka din ni Manong Pilong agpatakderak mat iti balay ko iti daga aginatang da, nanang. Saan pa'y nga raw? Ay nawaw. Apay ka no, kat naglawa mo't day jay adaga. Saludsudan na kanupay kan bakit na? Apay di nakabailan nga agdesisyon iti bukod na aya. Amok asweldo na ti daddo mga inggatang da iti day jay adaga. Day ta nga raw, anak ko. Imutan na ka, kat kabsat na ka mag. Ha? Agbain kayo mat ay iti asawa kung kuna nakidi kanya kaun. Ay nawaw. Kahit dananan kinana ti agpatakder iti balay da bakit? Kat agpatakder dalat na ano kayat da. Saan mat amay parit? Kahit dati agipatakder iti daga aginatang tabakit. Anya? Isu ti ibagbaga ni nanang kanya kiti di magasak iti ayanda. Apay ka no amasapol nga iti dagata. Amo damat nga agpatakder tayo iti balay tayo ijay. Hindi ka man namo ka lagi adwa. Panunutak man pa'y ana imbaglakay. Ibagaktukan ka no nakapagdesisyon akon. Dasaya at naranaan ka dito'y dalan, Sandra. Ada ka di bagayo, nanang. Apay masapula si kati agdesisyon iti day di adaga. Ha? Amaw, ana ibaga ni Pilaw ti imbagakan kwa na iday. Saan mo't siguro adakes no agpatakder ni ana iti balay na ijay. Takabsa na mo ni Pilaw nga asawam. Maawatan kayo, nanang. Ngam amangan no... Ay, nalabas mo ti kasta kinaimot mo! Ay, kwa nanang. Pampanunutek lang ang dagiti posible ang mapasamak. Kasano no makiasawa mo ni Ana. Kasano no day tanto adaga ti pangrugyan ti apa. Te bagam kiday, imot ka. Nagadupay la arason mo. Nakapagdesisyon na kun Pilo. Pasensya kan, ngam nasaysaya at no gumatang mat ni Ana iti bukod na adaga. Tapno awan mat lang ti parikot no makiasawa. Sa bagay. Kada ti puntom bakit? Noon ay patakder nga min ti balay dita, saan mat anala ka nga ikatan. Mawatan ka bakit? Itantupay kat napudot ti dara da kanyak. Ayat kat mo sawan. Kinasarita nak ni nanang may papan iti day di adaga. Ngam imbes ang makisarita na sayaat, saan? Takas lag birbirok mat iti apa. Anya lakit din ni nanang. Ay, makapasair itirik na tikas di apa nagsasauna kanyak. Uray aramidak amin nakabailak, tapno awan ko mati agbalin aparikot iti nagbaetan mi. Awan latamat, tanudad duma, kasla kumarit da. Isudatag ka sa pulan, yung kastape lang taramidan da. Ay, day tangarod lang kay. Kasanon nga, no nakaipatakderan ni Ana iti balay na ijay. Ang natiimbaga ni Nida kang kaya. Kaya't dati agpatakder iti balay iti daga aginatang mitatang. Ay nawaw, ang damat ti balay ka. Daga kano ti kabsat na day jay. Di palubusan nyo idang agpatakdel iti balay iti dagayo. Day tati saan ang mabalin tatang. Kaasi damit.
No isudat yada ka sa pulan na, makisarita da kumaana saya at tatang. Nalastog da mo ngamin nga agsasao. Makapadismaya ti tumulong iti tao akasta ti galad na. Nagligaten ti kasta. Kanti may sapaya pampanunutak. Amangan no agbalinton aparikot dayta no dumtang ti aldaw tatang. Kasano no tagi ko andan to ti daga. Wen mit kadji Nang luna no dakkel abalay ti patakdel da. Amangan kadi no agbalin to apalikot. Ay sus. Nanang, saan akayat ni Sandra nga agpatakder ni Ana iti balay iti dagami? Ha! Grabe mo dayta nga asawang pilaw. Ay nawaw, basol yumot laeng. No apaya kasi ti desisyon ta sawak nanang. Dayta ngamin makiap-apakin ko na taamuyo. Wala, tama di mo ti pakpakita na. Da kayo tagkasapulan iti tulong nanang. Di lang mabalin nga agpakumbaba kayo. Di lang mabalin ang makisarita kayo itinasayaan. Ay basta, kagurgurak launay ta asawam. Gusto lang nga ro ti desisyon mi nanang. Uray saan nga agpatakder ni Ana ijay. Taamangan no ag-apa kay tukid di. Anya? Sana dakis nagdawat iti tulong? No adda ti kasapulan, nanang. Ngam kitaan nyo kumamat No da kayo tagpatulong, agpakumbaba kayo. Sana kasta nalastog kayo pelang. Nagprogreso lang ti biyagyaw. Kastamatan ti ugali yaw. Imutan da kamain. Saan akin naihimot, nanang? Di milaeng kayat aday ta adaga ti pag-aapaan tayon to. May mayat no bukod adaga ni Ana ti pagpatakdiran na iti balay na. Nawatan nyo, nanang. Ay, nawaw! Tanangem ti panagsasaom. Di mo iruruman ti padam a tao, ta di mo ammudag iti sumaruno a mapasamak. Amangan no dumtang to ti aldaw, asikan tumat ti agkasapulan kat di da kan tutulungan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ko nam Greg. Masikugan tinubyak, nanang. Ay nawaw, agpampanunot ka kaday. Amom adyak kayat dayay adayan paraken ka. Siniko gam kidain. Nailawan kami laang, nanang. Ay nagreg kaya talaga di kag pampanunot. Kahit anya nga rodan ti plano yu ita. No, kilaang kada kayo. Agnaid kami kumadito'y balay. Ay sana mabalay. Hindi anya gapaw apag naudam daya a babae dito balay. Ha? Jak kayat Greg. Saan apulaos? Awan mo ting sa balay papanan mi, nanang. Ay pagsaritaan mi pa'y anasaya at kinitatang mo. Sanak akumportable iti dayjay a babae. Iso adyak kayat nga agnaud dito'y balay. Nanang. No anya timbaga. Isaw ti masuraw. Saanan nga baliw pa'y. Ay lawaw. Agtugaw ka man. Siyo na bakit? Ito pa pag na, makaulaw ka. Hay, masikura na nga ron iti dayjay agray. Kaya pa yaya. Anya tinaramid ti anak ta. Sinikugan na kiting tinubyan na. Anya. Ay, jaka mau no anya tarabidag. Idi payasang kay bagaken kwa na. Adyak kayat ni dayan amanukangan. Ita, sinikugan na kidain. Anya nga rin ti maramidan tayo. Dalpas mo ti amin. Ay basta, jak kayat nga agnaud da dito'y balay. Di bagam tagpatakdir da iti kalapaw da iti daga tayo. Ay, wunan niya. May mayat nga agpay so no agpatakder da dita iti kalapaw da.
Angam kasla ka asimot ti anak ta. Kasano nga no saan nga asikaswan ni Dayan. Sapay di na amo tagluto iti naimas sa amakan. Unay kan bakit? Parikot damat tinday ta Saan nga amin abana ang masapul a pagparikutam? Masampol ka di nga iti dagadag iti dadakkel mo ti pangipatakderan ta iti kalapaw na. Iso nga rutigat ni nanang. Ay, day tanti bagbagak. Ninanang mo manan ti masurot. Na, adda nga rod balay mo o pag naadanta. No saan akayat dagiti dadakkel mo nga agnaid ta iti balay da. Di dito'y balay ni nanang ko ti pag naidan ta. Lay tamo ti Jack kayat na yan. Iti anya aga po. Basta, Jack kayat. Noan niya ti imbagan ni nanang ko. Iso ti masurot. Ninanang mo manan. Isula ang kanayon ti masursurot. No adday bagak. Kaslawan anyaman nakin ka. Awanan ti ado asa ko. Di mo pa ikat kayat day jay. Ipalubos ni nanang agpatakder ta iti kalapaw iti dagada kin tatang ko. Ano sa nyo lang tantiyag na iti simple akalapaw yo, Greg, anak ko? Kung tatang, okay lang mo. Luapay ngamin asaan akayat ni nanang mong agnad kayo balay. Bayan yun ni nanang tatang. Di dalaan ngamin agkaalahan kandayan, iso akasta. Dakkel ti balay. Ay no, okay lang ka na kami tatang. Mahanusan mi may. Ni Dayan ngay. Kanya timbaga na. Okay lang kan kwa na. Nutyos mo tinatatang. Awan mo tinatalgid at trabaho na tayo dyan. Agpada kami lang. Di kay ngamin nagplano ana imbag anak ko. Di mimot ngamin namnamahang agsikog ni Dayan tatang. Pinanunot yo kumapay ana imbag. Noan niya ti mabaling nga ibunga ti may sa aba nagsakbay nga ramidan niyo. Manya ngay nalpas mo tayo. Nailawan kayo. Ay na! Karupro pa ni Greg ti anak kayo na yan! Wen nga rod nanang, agpada ti matakan agong na. Naimbag ko na ba? Tanaala na ti kinatangos ti agong ni tatang na. Wen nga rod nanang. Ay wen gayam. Imbaga ka din ni Greg kadagiti dadakkel na anak pasngay kan. Diyak ka mo nanang. Ay nawaw, apay ngay akas ta anak ka. Saan ka di nga imbaga kada kayo? Akagurguran at tiinan ni Greg nanang. When ang may mayat latano ipakaamuyo kadakwada anak pasngay ka. Anyat amu tayo. Amangan no agbaliw ti kapanunutan da no makita da ti apo ko da. Diyakon namnamaan ama pasamak pay dayta nanang. Kanya pala ang tararamidang siya na bakit? Pero di ka pala agsagana dita. Ay nawaw, papanamaya. Iti ospital nagpasgayan tinubya ti anak ta. Ay, masadutak amapan. Ay nawaw, di mo kaya tabakita ti apo ko ta. Sika ano mapan ka? No siya, jak kaya. Tumakdir ka gididitan, tagrubot ta. Apay ay adagulit ka. Awanin na do asaaw, agsagana ka gidain. At datiin na ni Dayan ijay. Oh, ada magayam ijay. Apay amasapula mapantapay lang ijay. Nakababain mo itno dito agpakita ba kayo? Ang mga noan niya pa iti panunutan da. Ay kat panunutan da, ano anya ti kayat da panunutan. No panunutan na ngay, nga awan bibiyang ta iti apo ko ta. Agawit kami, Greg, Dayan. Agananak kayo tatang. Uwain, mala, yung kami anak ko. Apay akas jay, Greg. Apay, ganyan man eh. Ang dardaras api manaw ti inam. Di na pa'y sinaklot ti apo ko na. Apay, big deal dahi takin ka. Takas laawan mat bibiyang na iti apo ko na. Ay nawa, pagpampanunutan pa ilang iti dakas ti inak. Ibagbagak laan no anya ti madmadlaw ko. Tiltila man ngamin matmadlaw no. Entun kon, kami ti dakas sa kaibapanan. Konsintidor ka matanya. Na, kaano pa nagbalina ka konsintidor? Sipod pa'y idi, ninanang mula akanayo ng tiusto. Isula na laing, iso aminin. Inak nga ruday, jay. Gaputain nam ison tiusto. Uray dakas ti trato na kanyak anobyang. Isulatan tiusto. Ay awan mo, Greg. Ay, makabanog ti kastaw. Apay matakas jay bakit? Ay nawaw, apay manain. Apay nga agganat kang agawid itay? Na, agsaludsod ka pa'y laang no apay. Wana, ta saan mo't anasaya ti kasi ginaramid mo? Agdardaras ka pumanaw.
Diya nga rod kayat amakita ti panagrup-rupa ti babae anang dadaol iti arapap ti anak ta. Babae, anang dadahil iti arapaap ti anak ta. Kawan, day di adayan. No saan ko maanagpasikog kin ni Greg? O, di saan ko mga agrigat ni Greg ita? Oh, naikan bakit? Desisyon damot na yadwa. At niya nga rin ti maramitan ta. Ha? Aggagatol nga min day di babae. Ay nao, papasulong pa lang ni tayan. Pudnumag, aggagatol iso anasikogan. Awan nagdumaan da iti anak tan niya. Si Kakit Dimot. Ay nawaw, apay akastoy ti balayaw, Greg. Apay ka din, anang. Kasla kulungan ti ayaw. Ha? Bado amin asuli. Kung nagtupay ka, nalalaingak no may papan iti trabaho iti balay ngam day taadayan. Ninanang mo. Apay, saan nga mo ni dayan ti agdalaws? Di tagil inat lang mo tar aramidin na nana. Kung nakaturog ti anak may, maturog mo. Ay, sado mo gayam day ta babae. Sobraan, anang. No syakti sika, isinam kidain. Kastamot lang ti plano. Agbabawi ang iso ti pinilit. Kunak tumagkan ka, no dimngag ka kumakadag iti pamagbaga. Di mayat kumatibiyag mo ita, naimimas kumapay ti kan-kanam tanalalaingak nga gluta. Dahil ito ti bidtot ko, nana. Ayan gayam ti asawam. Aday ti silid may. Nakaturog pa lang. Ay nawaw, anyat orasan, nakaturog pailaan. Ha, no syakti sika, ringaw, naglalaingan nan ngay. Mga nan. Makapaawan ganas kamot, Greg. Na. Ape napudot man ti ulo. Sa dino ti ayan tinalaing nga inam, ha? Nagawid na. Nangag ko tinagsaritaan nyo itay. Ha? Ti amuyo siguro kat nakaturog ka kanya. Saan? Nangag ko amin tinagsaritaan nyo itinalaing nga inam. Abay, nasaktan kay ti imbaga ni nanang adi mo amo ti agdalos. Pudno mat. Kita man ti kalapaw tayo ni. Agkaiwara ti kong kumpurme. No amom ko mati tumulong nga agdalos, di mayat ko ma. Trabaho ti babae day ta. Ay nagreg aya, sipod pa'y idi, kastakan, makapauma ka. Kaya't munsamot nga isublikan itinam. Nagturod kang agsasawa. Tapno ibagakkan ka, kabailak ti agbyag uray awan ka. Lukas ta nga ron. Di agsinatan. Si kalay nga ti babae dito lubong. O di sina no sina, Oo. diyak kasapulan ti mamas boy iti biyag ko, period! Adda kami nanang. Ay nawaw, apa yan dayan? Gamit yun sa matain sakaw. Awan kaming kinigrig nanang. Ay pangasim di nakrabakan akasta. Nag-break kami nga rudan nanang. At dati anak yaw, sa itaksi na kay kidan. Una yan dayan. Okay lang nanang. Tinapatagkat awanan ti sakit ti ulo. Kay kayat ko ket di ati agbalin a single ma'am, ngam ti maaddaan iti asawa akas kin ni Greg, ken katugangan akas kin ni nanang na ama nagpabasol. Siya kanuki din tinangdadali iti biyag ni Greg kuna ni nanang na. Unay laki di mo ti kastanak ko. Itaapanawan sa anin nga uso ti martir nanang. Numamas boy, isubliki di kin ni nanang na. Sa dino ngayon tinapanan ni Greg. Napandag-eskwela. Nag-eskwela. Wen, pinagadal ko iti short course, tapno saan amayaw awan ti biyag na. Sigurado da ka din iti desisyon da kandayan. Nag-break da ka nung arudan. Kasano nga rudon ti anak da no kastalaang. Na, nagsina da nga arudan. Anya ti kayat mo ama pasama kaya, agsinubyanda. Panunutin mo ti masakbayan ti apo ko ta Apom lang nga. Grabe ka ba? Eyes not fingers, finger. Ay nawaw, sa dino tinaggapuam si Kagreg. Alang, ito ayan di kayam ko. Anya, kunak man no simrag ka. Salutak na na. Anya, iti malak kita. Kasano nga rod ang makatrabaho ka no kasta kalaang. Iso nga rod nga in-enroll ka iti short course. Saan ko nga ituloy? Ano? Anyan to nga iti pagbanagan ti biyag mo no kasta laang, Greg.
Dakkel tinagbaliwan ti anak ta, lakay. Apay ka day. Di na kano ituloy ti short course na. Ay nawaw, iti anya agapaw. Kasado na ti agadal. Ha? Basol day ti adayan. Tagpabasol ka manay. Pudno basol ni dayan no apay akas ta tinagbanagan ti anak ta. Isaw tinang dadaol iti biyag ni Greg nga anak ta. Ay nawaw, ipalagip ko lang suna. Lalaki ni Greg nga anak ta. Anya kumaita no lalaki ti anak ta. Kasanumot ana ibagam a dinadaal ni Dayan ti biyag ti anak ta. Kit ni Dayan to pa ti mga sa asikaso itapuko ta. Na apay akas ta ka si ka Joey. Isaki mo launay day adayan Ibagbagak lang ti pudno. Tanog sasaw ka, kaslabasol ni Dayan amin. Anya tar aramid ang bakit? Kas makita mo, isagsaganak ti gamit tinalaing nga anak ta. Sa rino ti papananaya. Isoble kong kinidayan. Anya, isublim ti anak ta iti ex na. Wala na, sakit ti ulo mo ngamin ti ipapay na. Ayawanon, nadadaulan ti ulo day di agreg. Anya, Malatulungan nakmankit di amang impaki kadagiti gabit na tapno malpasan. Kunaklakit din no asino tagtuk-tuk-tuk. Si kamot gayam, Greg. Dayan, kahit ko ti makisinublan kan ka. Ay nawaw, makatawanan, Greg. Makatawanan sipod nagsinata. Itala ang anapanunot mo ti makisinublan kanya. Basyan ka kati kanyak. Apay, nauman dagiti dadakkel mo kan ka. Kano kaya ni nanang mo nga agsina ta idi? Napasamak tinabayagan nga ikarkararag na. Isobli na ka kanya? Please. Ay saan? Diyak kaya ti makisinublan kan ka? Ha? Nalalaing ni nanang mo, saan ka di? Nagagat nga agdanos, naimas ti luto na, nalaing no trabaho iti uneg ti balay ti pagsasaritaan. Saan kumamot akas ta, bakit? Ni nanang mulatan ti asawaem, isumi lang amin ti masursurot. Iso ti agdisdesisyon, uray kabailan tamit ti agdesisyon iti bukod ta. Apaya nagsubli ka dito'y balay si ka, Greg. Saan ka di nga imbagakan ka amakisinubyan ka laangan iti dayjay adayan? Di na ngarod kaya't nanam. Awahanin ta mo kapapanak. Anya? Awahanin papanak ko na. Di na buting kaya't di makisinublan kanyak. Ay kat ipilit mo kumaa! At damo anak yaw! no di na kaya't ti makisinublan iti anak ta. Di mo ipilit suna. Kasano nga rudan ti apo ko ta? Ano talaga concern kahit apo ko ta? Idi kumapay a binagbagaam ti anak ta. Nagsasaw ka? Kasla dayjay adayan ti anak mo? Di tayo mababalaw ni Dayan, no di na kaya't ti makisinublan iti anak ta. Basol yumutlaang, no apay anadismaya di tao. Ay, nawaw! Saan adakas nga isuro tayo dagiti anak tayo? Ngam saan tayo kumanga aglablabas? Nang runa no kabailan damatan ti agdesisyon iti bukod da. Iti kasta kat masursuro dati tumakder iti bukod da asaka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakita, ti sufa nga in-deliver da iti balay ti kaaruba tayo. Dulpula kay. Ay nawa, apay manin ti sofa, an-anuan ti sofa. Kaya't kumutikas di asufa lakay. Anya, Tapno masukatan mutla ang tidaan asufa tayo ah. pangalaam ko may ti sofa. At daya mat aglaklako iti sofa dito lugar tayo. Datata kaloy ngay. Agkus-customize dagi jay iti sofa. Saan ka day? Ayun, ang mga ano nangina mo. Ay kat maikarigatan ah. Di bali ata mausar mo lang. Sige, kasaritak to ni Tata Kaloy. Kastoy ti sofa ti kaaruba nga in-deliver da itay. Kastoy mat ti kayat ko. Ngamtay at atidog tapno may mayat. At ka di pangipwestuam. Nalawat ti salas tayo. Mabalin ijay. Agkus-customize kayo iti sofa, saan ka di Tata Kaloy? Luad dati agpa-customize. Mabalin lang tamay. Agaramin kayo man nga rod iti sofa akastoy tata. Anya size ngay. Kitain nyo ti size ang nakasurat iti ladawan Kastamot lang ti kulay na. Un tata. O sige. Isuti sa runok nga ramitan. Numalpas ko ti order na. Isu na lang ta masapul nga da down payment yaw. Ay no. Masapul ka di pa iti down payment? Una. Tapno sigurado nga laan yaw. Customize tumad na ito. Komplikado. Sana mabalin nga igul payment ibayad may no malpas yaw. Talaga ka sa pulan ti down payment na kong. Sige. 2,000. Mabalin mo siguro da itan. Wag. Mabalinan. Tapno makasigurado kami mo't Nga alaan nyo ti ipaarabid yaw. Sino ti akin order iti sufang aramiden nyo, tatang? Dadulfo ang kalugaran tayo. Ne, itaman pa'y anag-order dagi chay. Da siguro kwartada. At ay ngingin lang na disinyo matikayat da. Kita man, tatang? Kastoy ka nung teramidag. Ne, komplikado pa'y ti disenyo na. May diskartya na Tinapatay kita danag-order. Isupay lang tama na. Dimawat kayo ka di iti down payment kadakwada, tatang? Wait, adayin tinidol po 2,000 iti May. Nasaya at matno kasta. Tapno makasigurado tayo nga alaan dati order da. Kumusta gaya man, ti sofa nga in-pa-order ko ken kadolpaw. Nalpasin ba kay? Nakasarita ko ni Tata Kaloy. Ti order ta ka no ti sumarunong aramidan na. Naimbag man ta saan adimawat iti down payment. Di mawat kidi Ay nawaw, manungay ti dinawat na. Dori bula ang tinted ko. Tay sulaang mo tinabati ti kwarta. Kaano nga ta amalpas day ta sofa? Dahita, tiyak sigurado. Depende, ti kinapaspas da Tata Kaloy Nupaspasan da, malpas sa dagos da jay. Ay na, magagara na kun lakay. Kaya't kumati agtugaw iti baro a sofa. Makauray ka ka, di bakit? Malpas tulat taday jay. Mabit man lang, dulpaw. Abay ka di tata. Dandan ni malpasan ti sofa ngayon parabit mo. Kita man no mabalinin ti kastol. Ay nawaw, nagpintas tata. Kasla sofa dagiti baklang. Awanan ti baliwan tayo. Awanan tata. Kasta ti disenyo ken kulay akayat kaw. Isagala yung arudan ti bayad yaw. Tadandan ni malpas da ito yaw. Nay, nagpartakan. Una, ta nagpatulong ka nagiti ka na ka. Numalpas yun ti sufang order me. Masapol nga laim na dagos, tata. Una, tapno at naman ang igatan ko. Iti materialize para ka nagiti sumarunong orders. Ay nawaw. Oh, ada ka di pare ko. Ay, ikaw tata, awan. Awan mo kiti. O sige, agpatuloy akon. At dapay nga di trabaho kita. Bagaanda kami lang, numalpasayaw. Data jay customized a sofa nga order da, tatang? Uy, isuday tam, nalpasan. Ay, nawaw. Nagpintas, tatang. Siyempre mo na. Sakpay ti ko nam. Sana mabalay na madismaya na kiti customer tayo. I-text ko ka di dagiti nag-order, tatang? Ay, wan. Ibagam, tapno isagana na tibayan ta. Okay, tatang.
I-message ko ni Alma. Ay, wan gayam. Salud-suda man no isuda tayo may mangalan ito'y balay. Unaw, itulod tayo ako dyan balay na. Ay, awan mo't gaya man tilod ko. Sige, tagpaludak biit tatang. Di mo liplipatan tayo misis ka na kwadawan. Isupay mo tayo ano mabayaran ta. Agtugaw kayo, nanang. Agyaman na anak ko. Nay, mayat samat no sukatan nyo tidaan at tugawyaw anak ko. Abot-abot mo't ngaminan. Masukatan to dayta, nanang. Adu ti sofa ala ko day Jacintraw anak ko. Saanen amasapol agumatang ijisintro, nanang. Ay nawaw, pangalaan nyo ngay nga raw. Adatiin pa customize mi kada tatakaloy. Nanginan sama ti customize. Talaga anangina, nanang. Ay jay nalaklakalat takuman at ginatang yaw. Ni nanang mo't. Customize nga rod mo't ti kayat may. Unangam no da tayo amarigrigat. May mayat latta ti agbalin a praktikal anak ko. Anya nga ito ko na anak ko. May deliver ka na di balay na. Uno umay dalaan dito balay. Di da pa'y mo't sinungbatan ti awag ko tatang. Ay nawaw, apay ngay. Uray dagiti text ko, di da pa'y rineplyan. Apay ngay nga ta. Awagak tumanin ida inton madamdama tatang. Ang mga nubi sila ang dagijay. Sapay lako ba? Tadi da i-cancel ti order ta. Ay, saan ang mabali na basta i-cancel da tatang? Dakkel agatad day tanubilang man. Uy nga raw. Sapay nag-overtime ak. Tapno lang malpas ko ti sofa nga order ta. Di kay madanagan tatang. Tulungan kayong agsingir. Kas na ko nakitayan. Saan ang mabalin a basta i-cancel da ti order da? Sino dyan mawag? Dulpula kay? Ni Freda, nalpas ka nun ti sofa nga order ta. Ay nawaw. Paspas da. Dahil tangarod bakit? Sapay awan ti kas unhan ko ita. Uray siyak mo't Apay ngamin nga inaramid da adagos. Mabalin mo nga inton sumaro na abulan langan. Anya nga yung daramidan ta. Anya nga tano agrason talaangan lakay. Kasano ko ma? Mapan ko kita anti sufa nga inpaaramid mo. No adda akon ijay, ibagak asaan akas jeti sufa akayat ko. Ang dayjay mo tinagsaritaan mi kinitatakaloy. Common sense mo't alakay. Dramaan tala ang ida, si kakit dimot. Agin uungutak to ijay numapanak. Kita akman ti sufa nga inpaaramid nila kay ko, Mari Freda. Iso day tamakit kita mare. Ay nawaw, day tuyon, day jay. Un mare, kasta mo ti disenyo nga imbaga nila kay mo kinitatang. Iso akas na ti inaramid ni tatang. Ay nawaw, diyak kayat ti kasta disenyo. Anya? Ulitot manan saan akasta ti disenyo akayat ko? Ngam kasta ti impakita nila kay mo mare. Saan min nga alaan day ta asufa? Isubliyo lang ang ti 2,000 a down payment may. Na. Sana mabalin ti kasta ah. Saan nga rod akasta ti kayat ko? Dagulit ka mo? Inaramid lang ang ni tatang no anya ti request nila kay mo. Saan min abasol no saan mo akursonada. Iso adi mo namnamaan nga isublimi pa iti down payment yo. Sika no kayat mo ti maipabarangay? Ay uray pa'y agpabarangay ka. Sa anak nga agpaabakan ka, taamok asyak ti husto. Kunaklakit din o may dahin nala na ita sofa anak ko. Ay, saan ka no akursonada ni Mari Alma ti kasta disenyo, tatang? Ay nawaw, kasano din na kursunada. Kat kasta mo timparabin nila kay na. Ang nakanyak nila dawan ti sofa nga intid ni Dolpoy di kay. Ipilit namat nga rod ti amuna, tatang. Ti kayat na pa ikat maisubli ka no ti 2,000 a down payment da. Na, customize na ita sofa. Day nga rod, tatang. Saan ko pa'y laang nga insubli ti kwarta na ah? Eh, kasano nga rodan na itan? No di da kayat nga alaan, masapol nga ilako ta iti sabali, tatang. Sapay nagrigat tagbiro ka ti bayar. Ay, iso asaan ko pa'y nga insubli ti down payment da, tapinirhuiso da tao. Kundi pa customize da, ngam di da gayam alaan. Ay, nawaw. Anyat ko namin dayan, Alma.
Saan nga insubli ni Freda ti 2,000 a down payment ta? Saan nga rod lakay? Ang mga kurang ti drama, iso asaan anamate. Katno agin uungutak ijay itay. Isu na laang ata saan mat nga epektiv kini Frida. Kasano nga rudin ang maalat at ikwartata mo kastalaan. Agpatulong takin ni Kapitan ah. Ibarangay mo ida. Wow, tapno agsasarita tayo ijay. Agpractice ka nga drama. Apay masapol nga agpraktisak pa ilaan. Agpractice ta tapno amota ti ibagbagata iji barangay hall. Ay unay kayon. Ah, Alaan nyo nga men, no anya ti order yaw. Mataktak mo ti padayo a tao, iti kastangar aramiden yaw. Di kay makibiyang tada kami ti makaamu amang sulbar iti parikot mi nanang. Ay nawaw. Aday reklamo, Kapitan. Asino ti reklamom? Da Frida ken tatakaloy nga agama, Kapitan. Anyat basol da kan kaya? Di da kayat nga isubli ti kwarta may. Kompleto ti istoryam tapno maawata. Kastoy nga men, Kapitan. Ada ti impaaramid mi asofa. Ita, jak kursunada ti disenyo ti inaramid da. Nakisarita ak anasaya at kini Frida. Ngam talagang agpatangken da. Di damutten kayat nga isubli ti kwartak. Anya? Isupay ki di ti makaungod. Tulungan na kami Kapitan. Sayang di 2,000 may. Narigat nga ta ti agsapul iti kwarta. Tulungan kayo amang sulbar iti parikotyo. Ngamsakbay ngagdesisyonak. Kasaritak pa'y nga umunad a Freda ken tatakaloy. Ayan ti sopa nga ibagbaga ni Alma. Iso ka di daytoy, tata? wen, Kapitan. Mayat mat gayam. Di na kanukurso na natin paramid nila kay na. Iso adi daalan. Saan mat ama balinti kasta? Tatang, ipakitam tiladawan nga impakita ni Dolfo ken ka idi nagpa-customize da. Oh, daytoy, Kapitan. Nasurot mat gayam ti adday tiladawan. Dayta nga rod, Kapitan. Inaramid ko timbangan ni Dolpo, di nagsarita kami. Itatanaw pasan, imbaga ni bakit na di na kursunada ti disenyo. Saan ada kayo ti ayan ti parikot, tata? Dagiti agasawa ti ayan ti parikot. Inaramid yo ti trabaho yo. Takas makitak, nasurot ti disenyo akayat da. Kasano nga roden da ita, Kapitan? Kasaritak tumanan da Alma. Pagpilyak ida. Lugi kayo meten ano kasta ti kapanunutan da. Narigat ti agaramid iti kasta asufa. Kumusta ngay, Kapitan? Maalami ka din ti kwarta may. Da kayo matgayam ti ayan ti parikot. Nagpaaramid kayo iti sofa. Itatanalpas, ibagayo adiyo kursonada. Nukasta nga raw. Saanon ang maisubli ti kwarta may, Kapitan? Nalawag mo't siguro timbagakan ka. Ay nawaw. Logi kami mat no saan da nga isubli. Kat di mi nga rod inala ti sufa ala ko da. Isuda ti tinaktakyo. Isu adi kay agin dadalos. Customize day ja sofa. Nakitak iti personal kat nasurot mo't ti disenyo nga imbaga nila kay mo. Wen ngam saan ko nga rod akursunada, Kapitan? Nilakay mo ti pangibagaam iti kasta. Kaya't yuman kansan, masapul nga alaan nyo day jay asofa. No panunutan tayo anaimbag, da kayo ti ayan ti biddo. Nakitak mo't anaggapo ti anak ko dito ay Kapitan. Ipilit na nga rod ti kayat na kabsat. Saan nga isuda ti tulungan niyaw, Kapitan? Ngamen, isuda ti ulbod. Nangagkaw ti saritaan da nga agasawa. Ket talaga aplano da ti kasta. Saan apudno at ti disenyo ti makagapo? No saan at ti disenyo ti makagapo? Anya ngay nga rod? Awan kwartada nga ibayad da, Kapitan. Anya? Dayta ti pudno, Kapitan. Anak ko ni Alma, ngamjak kanunungan ti kasjay nga kinaulbud na. Apay ngay akas jay, Kapitan. Nakapagdesisyon akon. Agpili kayo adwano anya ti kayatyo. Alaan nyo ti orderyo tapno na yun na nyo langan ti 2,000. Wano, tulungan nyo datatakaloy amang ilako iti dayje asofa.
tapno ma-refund ti 2,000 yo. Nay, Saan ang mabali na basta i-refund ti kwartayo? nay. Apay ngay, Kapitan. Lugi kami no di da isubli ti kwarta mi. Katawan mo't inalami a produkto da. Gaputada kayo ti saan ang nagtungpal iti saritaan. Awanan da dumaapagpilyan may, kapitan. Kasapulan mi ngamin, deji a kwarta. No awan pagbayad yo, tulungan nyo da Freda ang mangilako iti dayjay asufa. Nay, pagbalinan da kami matan a sales agent. Agdesisyon kayo itamot lang, tapno agpipinirma tayon. Dayjay lang, Kapitan. Tulungan mi ida ang mangilako iti sofa. Tapno ma-refund da ti kwarta mi. Nailangan ko tayo matin ti sofa, tata. Mabalinan nga lang ti 2,000 down payment may. Agtugaw ka pa'y, tulpo. Agdardarasa ngamin, tata. Tila ang 2,000 ti gagarak. Kasta ka na eh. Mabit lang nga ron. Tairwar ko ti kwarta. Pasensya kayo, tata. Nataktak kayo pa kita eh. Inton sumaro no. Di kay ngamin agulpod. Nawan ti kwartayo. Di kay agurder ti kumkumpurme. Taplusan kayo ang makaperhuisyo iti padayo tao. Uwan, tata. Daitan ti 2,000. Agyaman na klawan ay, tata. Tibilin ko Di yun liplipatan. Di yun ramiden. Iti sa bali at tao tinaramid niyo kada kami. Kababain. Ay, nawaw! Di ka agbalin anaturay. No amom asikati nagkamali, aklo ng kitdi adagos. Di mo ikalintagan ti kamalim babaan iti panagulbud mo. Tapno saan ka makaperwisyo iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, bigbigatan ka nakapigpig sa ti sa uday tabakat. Naimbag kumamat no saan nga iti batog ti tawam iti pagpwistuan na. Ayun nga raw na imbag kumamu ammo na ti tumulaw. Nariga nga ta, nawadda ti kabalay a feeling Tonya. Ay nawaw, feeling dun yamat nga ibagbaga na day tabakat. Pagtrabahon nyo nga maid, maray. Narigat na talaga ti kasta. Amagat numairwam. Sa mabalay na da kayo, latan ti mangtag iti amin na kasapulan ti pamilyada. Ibagam iti manugang mo, tagtrabaho nga main, maray. Tapno saan asika ti mais-stress. Siyaksama ti patpatamaan na. Mabait man lang, tay lukat ko ti ridaw. Nay, da kayo matgayam day tananang. Ay, naimbag abigat mo, Bridget. Mabalin ka di nga ikapsot yo ti sa oyo, ta nakaturog pay lang ti apu ko yo. Nay, pasensya ka na kung wine. Mayat nga minti istoryaan, may iti kumarek. Malala, mapanak nga rodon iti silid ko, tapno sa anak ang makadisturbaw. Ay, nawaw. Sa dino ti papanan nyo iti apu ko, Bridget. Apay ka di aya nanang. Salud-sudan yung matamin. Ay, sapay kasla agtudo nga may, nakong. Iti ayan lang tigayam ko ti papanan may. May mayat ijay.
Presko ti angin. Sa nakas ditoy, sa bali ti angin na. Anya? Amala, agrubwat kami. Kitaan nyo, ta ang mga no agsaludsod nila kay ko, kat sobra man ang ti istoryaan nyo. Ay, mabitlaeng ta mga laak iti payong wine. Payungam ti apo ko. Narigat no matuduan. Mga no agsakit pa'y kiiday. Ay, nawaw. Talaga dayto bakit Talaga ang nalaing agpamarang. Anyat ko nam. Ha? Ay, kwa. Ti kunak, saanen. Awan mo't lang ti kastak ang mangigam iti dayta apayong nanang. Agkapay-kapay, Mari Bridget. Ay na, agyaman na klaunay, mare. Mabisbisi na klaunay yun, ta saan kami pa'y anamigat. Ay, nawaw. Kano agalas Jason, Mare. Ay, makauma ti itlog akanayon, mare. Tinapatay ka dati masida, Mare. May mayatin at itlog ang gamtay awan, Mare. Tijak pa'y kayat, pasagid ti katugangak. Iti anya kumaga po apasagidan na ka ni Auntie Nelly. Ay na, nagpigsa nga rod ti sa una, mare. Feeling dun niya, kun kunanakit din iti batog ti tawa mi iti agsapa. Ay, Mare, amangan mo't no saan asika ti dakdakamaten na. Amangan mo't no i-assume mo asika dayjay. Anyang ay asyong? Asyumera, Mare, dagiti tattao at ipanunot da, kat isuda akanayon ti topic, oray no saan mo't. Nanang! Anyat masapul mo, James, anak ko. Awan ka dita Bridget dito'y nanang. Wanda mo't. Awan tamot kami iti silid mi. Nukas ta, saan da pa'y ngarud anagawid Ti pakada na itay agsapa, kat mapanda iti ayan ti gayum na. Ay nawaw. Inror na pala ang ti ubing kat kastila nga rudon ti tiyempo. Mapanmulaangan idasukunin anak ko. Mangala ka iti payaw, ta saan anangalan ni baka mo itay agsapa. Di ka mat makaururay si ka, James. No apay ngayon may kapailang dito Umay kayo nga rud sukunan, bakit? Inuray na kam kumalaang ni Jay Balay. Isumot lang mat nga agawid kami. Sana mabali na marabyan kayo. Sapay kadwam ti anak ta. Kasasadot mat nga rod ti agyan ijay papaabangan ni nanang mo, James. Ay nawaw. Apay ka di. Ada ka di isyo? Ay, basta. Pangasim bakit? Di ka kumaagkasta-kasta. Pagyamanan takit di ta pinalubusan na taninanang nga agnad iti libre iti balaya papaabangan na. Ay na, di nakgamin maawatan, James. Ay katlawlawagam ngamin tapno maawatak mat bakit? Sana, agawid tayo kit din. Ay na, agurigor samot tan ti anak ta. Kitak man. Nagpudot ti bagina si ka. Huwag ngagpaiso Daitan ti ibagbagak. No apay ngamin nga enruar mo iti kalman. Ay nawaw, panagpunam ka di kat nagayatak ti kasto napasamak No apay ngamin arimwar kayo kat maditi tiyempo kunak. No nakitambay kayo lako maitayan ni nanang di mayat. Saan ko maanarbis ang ti anak ta? Alawanan, basol ko no basol ko. Anya pa ilang ti urayam nga Ingka gumatangan ay ti agas na. Aggurigur lang arudan ti putot mo, ngam nakabunbuntog ka pa'y langmat dita. Day, tati jak kayat ken kakag. Ay naaawanan ti adupay asaw, aggunay kakit din. Di mo urayan nga agkumbulsyon ti ubing. Anya tumay mo gatangan, Auntie Nelly. Adda ka dila kumaparacetamol para iti ubeng, nakaw. Apay, Auntie, asino ti agurigur? Ay, agurigur nga minti apukok. Inwarto mo nga minti manugang ka idi kalman. Kaamo na amadi ti timpaw. Aywan, ala, naarbisan da nga agpaiso idi kalman, Auntie. Kunak tumay tamag ngala da iti payaw ang kaslawan mo deng-deng na. Sapay narigat no dagiti ubing ti agsakit, Auntie. Ala, mabitlaang. Ta isupot ko ti paracetamol agat gatangan nyo, Auntie.
At to'y bayad ka, Erika. Ay kagyaman akmanon, wine. Naimbag lakit na intadapay lang istak mo a paracetamol. Mabalin ka ding agsarita ta, nanang. Maipapanitian niya, Bridget, anak ko. Nakita tay shared post yo iti Facebook. Anya apaws tidakdakam atam. Ay nawaw, di kay man agin didi, nanang. Apay akas tamot ti panagsasaom kanyak. Awa mo amok abasol ko kan ka. Aha, sardengan da man. Amok asyak ti paspasagidan yo, nanang. Nay, mga ano na ira na lang na kaong. Awan ti intensyon ko nga agpasagid. Ay nawaw, kundi pus kayo pay lang mat iti Bible verse. Ngam di yung may apply mat iti bagiyo. Namin ado nga inaramid yu dayta. Gapot agul uli makaklaang. Pasagid kayo matapasagid. Di yu lang idiritsyon o anya ti parikot yu kanya. Ay nawaw. Pag-aasim Bridget. Saan asyak ti ring-ring wine? Ay, nagrigat lakit din ti maikamang no kastoy ti katugangam. Ay nawaw. Asumera ka lang, isuakasta ka. Ipagarup mo apas pasagidan ka nga oray saan may. Si kalaeng man ti manugang kaw akasta. Inapam ka nun ni nanang nita parangan itay bakit? No kasta, nagpulong tinalaing nga inamken ka. Iso ti pagsasaritaan dagiti borders ni nanang. May samot dagita borders na. Man nakibiyang damat. Anyang amin tiga po na nga inapam ni nanang. Kasano? Nagado ti shared post na iti Facebook. Amaw kan mariknak apaspasagidan nak ti inam, James. Awan mo't nakita kadakas ng post na. Amangan mo't may pagarup mula ang asikatidak na kamatin na. Ingagara na dayjay. Madlaw mat. Sipod pa ide, talagaan nalaing agpasagid ti inam. Unay kan bakit? Saan nga amin namang mangag wano mabasbasam kat parakin ka? May sakamot nga asyumera. Ala, nagturod ka launa yun na nang sungsong bat iti katugangam, mare? Wen tamabusurak iti ugal yan dayjay abakat. Ay, unay kan, mare. Nagasat keket di iti katugangam. Ay nawaw, di mo ibagaan nagasatak. Ngamin, Jack Marik na day tamare. Ay, nawaw. Talaga laeng asyumera kamut, mare. Saan nga amin amang mangeg ken mabasbasam ket paraken ka, mare? No sikat ti adda iti sitwasyon ko, ay talaga mauma ka, mare. Mare, nakitak no kasanuda ka nga isakit ti katugangam. Kitaam akit libre pa iti panagnaidyo iti balay apapaabangan na. Igatangan na pa'y piman iti agas jay apo ko na. Ay basta, kagurgurak dayjay abakat. Mare, no siya klaeng amakangkangeg ken makakitkita iti aramidem. May salaeng ti maibagak. Talaga asika ti ayan ti parikot, mare. Ti kaagbalin nga assuming, mare. Kas na ko nakitayan. Saan nga amin amangeg mo kat paraken ka? Ay nawaw. Nanay. Apang agim impake ka bakit? Ay nawaw. Saan ka di pa analawag ti amin ken ka, James? Unay kan bakit? Common sense mo na. Hindi mo ibaga apumanaw kayo iti anak ta. Iti ayan langan ni tatang ti pagnaudan tayo. Anya? Adakin ka no kayat mo ti sumurot. Ngam no saan, di agbati kalatan ditoy. Awan na sakit abakrang ko. Ditoy kami nga agnaad, tatang. Nakadi parikaw anak ka. Sabali ti ugali ti katungangak, tatang. Ay nawaw. Apay ka di aya. Ada ka di nagapaan yaw iti katugangam. Kat no naglaing agpasagid day di abakot. Oh, nay kan anak ka. Apay nga main mapasagidan ka nga ay. Wano talaga natamaan ka, ta guilty ka. Iso akas taunay ti unget mau. Aho, bakbakutan akas siya ti ugalyan na. Ay nawaw. No, napasagidan ka, di mo ipadlaw
Abangan no mapaspasagidan ka dita kat saan mo't gayang pima na parakin ka tipos na. Ahaw, talaga kit di adakos ti kaunggan day jay abakot Ay nawaw. Si kamot gayam na ita abalayan leley. Kumusta kaan? Nasaya at latamay, tabalayan. Da kayo ngay, kumusta mo ti apu ko? Nasaya at tiapo ko ta abalayan. Andaman kayat ko asaludsudan kin ka. Hindi pala napalabas sa bulan na kayat ko asaludsudan kin ka na ito kay. Apay, anya day ta abalayan. Anya ka di aya, ti di yun nagkinaawatan iti anak ko. Anya ti imbaga na kin kaaya abalayan. Nalaing ka ka daw nga agpasagad. Hay, day ta nga agpaiso tinangrugyan, ti di mi nagkinaawatan abalayan. Tunggal adda nga mintimangeg, wenno mabasa na panunutin na nga isu ti dakdakamatag, nga oray saan may. Anya? Day ta ti pudno abalayan. Kas kuma iti shared post ko. Ipilit na nga isuka no ti patamaak nga oray saan may abalayan. Sana nasaya at likas diyang inaramid mo, Bridget, anak. Si kamat gayam tinakiap-apakan katugangam. Ay nawaw, apay asyak man ang tatang. Si kagayam tiyan ti parikaw. Kat no agsasao ka, kasladakas ti katugangam ken ka. Katpudno man tatang, adda ilimlim mang day jay abakot. Naranaak ti katugangam iti paradaan itay. Ha? Amam, anak ko, saan nga amin kat may papankan ka? Ay na, di nakgamin maawatan tatang. Taugalim ti parikaw anak ko. Awan respeto may ti katugangam. Ay na, no apay ngamin asublian nyo pay lang day takot nalpasan. Pangaasim ornosem ti bagim. Kasarulangan, ang kasapulan kayo kanla kayo mo ititulaw. Asino nga'y tinamnamaam apagpatulungan niyaw, alaman. Okay kayo lang kaday tatang? When might, apay ka di aya, Apay ngay nga roda kasta. Kimutong kayo matan. gagagay siguro ti lumakayan ako. Anya agagangay mat nga ibagbagayo di tatang. Agpa-check up kayo kit din. Sanan, awan mo't kwarta. Agdiskitarak tatang. Naskan nga agpa-check up kayo tapno maamuan tayo no anya di sakit yo. Nanang, ada ka di extra money yun dita? Nay, apay, an-anwam ti kwarta, James. Na ospital ti katugangak, nanang. Iti anya agapawan akaw. Kalat nga ro da kimutong. Kano mayat mat, idi nakitak iti paradaan, iti napalabas a bulan. Naging indistorya kami pa'y. Dahil nga ron, ti ko na dagiti doktor, kat masapol ang makonfine, tapno matutukan ti sakit na. Ay, saus. Ay, manuti ka sa pulan nyo, aya. No mano ti may pabulod yo, isulatan Isupay gastusan ti katugangak, nanang. Agyaman naklaunay, iti ado at tulong mo kada kami, abalayan nileng. Awanan yaman na abalayan. Kawam mo tinadumang agtitinulong no di sana datayaw. Kapag yamanan tayo iti Diyos, tanaimbagan ka mo laang abalayan. Wan nga raw, unaklakit di numatay akaw. Ala, urayom nga ruti anak mo. Isuda ti mangsukon ken ka. Agawid ka unta adamo ti agur uray a bisita kay jay balay. Mangan ka iti nasusustansya ang makantap no agsubli ti pigsamwan. Uy, nabalayan. Agyaman manay. Alaalain na kon. Da kayo mutin iti makaamo iti katugangam, James Wine. Wala na. Ala, agan anat kayo. Mangan kayong tatang. Adain lutok asabaw para kada kayo. Agyaman ako na, anak ko. O sige,
Panawan kayo pa, tamapanak aglaba. Mapiit man laeng. Adda ka di paalayaw? Mariknak nga ginggait akit aday o tiriknam iti katugangam anak ka. Ha? Ay, kwa tatang. Kinapudno na. Kasta una itibain ko iti katugangak tatang. Nasaya at atao ti katugangam. No siyak ti sika, agkid daw ka iti pamakawan ken kuana. Kasano nga ino di nakmapakawan tatang? Mapakawan na kamanwan no saan, mapankalata. Iti kasta, maamuan na pagbababawyam na iti dakas ngayon sawsawang mo iti kalabas. Ay, pasensya kayo na talaga, nanang. Amok anadagsan tinagbasulak kada kayo. Nagbalinak nga assuming. Napakawan kan, Bridget, nako. Tao tayo laang ngagkamkamalay. Tinapatag ita, na amiris mo, tibidot mo. Ay na, agyaman ako unay, nanang. Kapangaasim anak kong, di mo kuman ulitin ti kasjay ngay naramid mo. No, adaman ti mangag, wano makitkitam, di mo panunutan na para ken kaamin, wan. Uwan, nanang. Kamalik dayjay. Nagbalinak nga asyumera ako nada. Ti adda ngamin iti panunot ko kat siyak ti paspasagidan nyo. Ngam saan matgayam. Kamali ti adda iti panunot ko, nanang. Isu nga ulitak manen ti agkid daw iti pasensya kada kayo, nanang. Ay, nawaw! Respetuam dagiti katugangam, nang runa no nasaya at daken ka. Di ka agbalin abastos, tapno tulungan da ka, intun agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.